Koktisalo Iran ganani hakotor Azerbaijan ni phiyognani thangwi nokha saka ni shimi kwmawi thangkha Iran ni President Ebrahim Raisi ni helicopter Khungtham helicopter ni convey tyi thangmani Iran ni President Phiyabha nokha saka kwmawi thangkha Raisi ni helicopter pati muni koktwma ni Koktisalo ni sharek ni shimi rutuknani chengsaka Phiyabha belai borop klaimani bagai rutuknani samungno muthagi markha tangshali fungo rutugi mankha Raisi ni helicopter Zulfar Hilso bai klaika helicopter Phiyabha pati mung thayo thangmani mari kisafano kri hini shaklaika Iran ni local news channel ni bkhakti aboni yakulo belaino wala jaka Iran ni President Ebrahim Raisi thangkha Phia aboni yakulo hafangni bkhakti bo thwikha hanai shaklai rajaka Iran ni state media ni bkhakti ashalni fungo shaklai rajaka helicopter je jagao bai klaika a thayono rutugi mankha Zulfar Hilso bai klaika helicopter pati mung thayo helicopter ni khamjak mani mankha Phiyabha aro borok ni kaisafano body manliya Iran ni President Ebrahim Raisi foreign minister no khobui helicopter ro khorok chuku borok tongo hanai tei joto no thwikha hani saimankha khursate klayo Koktisalo Azerbaijan phiyognani thangkha Iran ni President aboni yaklono nokha sakao no kwmawi thangkha Iran ni President ni helicopter horkhawi thapla saka a helicopter tabuk Iran ni President Ebrahim Raisi thangmani yakulo tabuk bini achuk thayo achuknai Vice President Mohammad Mukhabar Phiyabha Iran ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei permission mankeno President ni asuk thayo asugui manai Mohammad Mukhabar Bureau Report Koktisalo